zebalala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibisa ngamagama ngiyukubisa. Right, okay, KZN Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele siyabingelela sabona gogo ongalele ngalesi sikhathi sibingelele obaba sibingelele omama sibingelele obhuti osisi ingane ezincane sibingelele kakhulu kuyinhloko zeinhloko zomuzi sikhuluma ngamakhehla amaxhegukazi namaxhegu omkhulu niyaphila sibingelela kakhulu ke Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele asikusho ukugcwala umlomo lokho ukuthi ke lolu uhlelo olungulokuqala kumsakazo ivuma ngomsombuluko 103 FM ithina abavuli benkundla sikusho ukugcwala umlomo ngoba vele semandleni kwazise negama lohlelo simandla sekusa ngokwethu simandla sekusa ngempande la khona sisuke sikhuluma khona izinto ezithinta wena njengomngoni ngoba thina sabangoni nje kusukela khona lapho ekuthiwa khona abangoni kwaziwa kahle ukuthi isizwe lesi esasingoni kuphilwa kahle kuhwetshelwana uma inomphilo omunye enikeza omunye emnikeza ubhontshisi lento abathi manje bayibiza ngani mabeyiteketisa bathi trade exchange noma yiwhat kodwa kukhona nje lapho so ngiqonda ukuthi kuwena njengamangoni noma ngabantu abangoni namhlanje asizile ngakho kuzokona kepha sokwakha isizwe sikaMthaniya Ningizimu Africa mbingelelo ishite lemhlopho MC Polobas kusikhonda khondla somsakazo ivuma 103 FM asithi bayisiqala ke izindaba zanamhlanje sikukhumbuza ukuthi ucingo lethu liyasebenza wena okwakho ukuthi usifonele enombolweni edume kunazo zonke ethi 086 1010 300 086 1010 300 uzokhumbula ke uhlelo lethu luxhaswe izilokotho ezinhle zaka Dr Njongo iproduct ekuyiyona esiqhakambisa namhlanje umshudo waseKamerweni imbiza ekhuthaza imizwa ibuyisa amasosha futhi ikwenze ufike kuvuthondaba ngesikhathi esifanele uma niseKamerweni nomama phecelezi niso cansini phezulu kwecansi nenza ucansi kuyizulu nje lokho nganiza kwethu ehloniphekile nento esiphila ngayo nento futhi esafika ngayo kulomhlaba omagada hlabayo Ningizimu Africa worldwide namhlanje ke sinezihambeli zethu ezimbili ekungomnini udokotela uGumede uDr Njongo siphinde sibeke nesinye sezihambeli zethu ubaba udokotela uThabethe njengamuthi kumdlalisa la ngaphandle bangamawele kodwa ke sizoqala kakhulu sizwe la kuThabethe ukuthi masikhuluma ngodokotela uThabethe ngabe uThabetheni ngale kokupholisa amaseko asikwamukele dokotela omkhulu sikubingelele ngalesi sikhathi siyakubingelela sabona ngiyabonga ngiyaphila kunjani baba hayi impilo ikhona siyajabula kakhulu nathi ukukhulumisana nawe sukena namhlanje umbuzo wami ke omunye nje uthi masikhuluma ngodokotela uThabethe sikhuluma ngobani uSikhukhula igama lami nguSikhukhula sikhuluma ngoSikhukhula isikhathi yama isithi 7 minutes past 12 sizothi nje shwi kwinqaba yembobe masibuya kuyona na kanjani sobe sesingena emxholweni kanye nobaba uSikhukhula uThabethe inyanga elapha ngokwesintu kunjalo ngisho thank you baba suka Ningizimu Africa worldwide mhlaba wonke jikelele ishite lemhlophe propaganda yasabeka isixhibiso singasuki erapha ngoba raphelelo vento menza uqede baleyo bonke babuya babuza abantu maphole wenze njani okhadla ngenduku singayiphethe ngabatshela ukuthi umthambo wegazi lento umsangakini ezayifunzo lahlu beetroot emashiti namhlophe akithi kodulela imfoka aqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini abaleka nabeetroot lengane umncobhlehlile zome ngesonto elizawo wena kusuthi ugebhela amasalad shame disappoint inkunzi emafako okwengwidla ngamabala ufakazi lokhuzana lo mthanda kakhulu siyabingelela Ningizimu Africa siyabingelela ngenhlonipho khuleka nina bakaphetshane ephuma esiqiweni nina bendlove namandla ngishilo kunina sivula ukuthi siniphathele udokotela uThabethe waseyichaza ukuthi usuke sikhuluma ngoSikhukhula kunjalo dokotela ngithi yebo kunjalo right udokotela mayethi kunjalo into yami inginika ukuthi njengesikhukhula sikandaba ungomunye wodokotela uyisikhukhula sikandaba noma isikhukhula sikaThabethe esikathabethe angithi yebo njengesikhukhula sikaThabethe uyinyanga ewaziyo umsebenzi wayo awukwazi ukuqanjwa ngosikhukhula ungawazi umsebenzi wakho kunjalo baba kunjalo awusikhanyisele baba uqale nini ukwelapha 96
96 ubusuyinyanga noma ubusayithu ngiqale ngawo 96 umlungu ugcine ngo94 okay yeah yini kwenze waba sedlozini ungenile noma ungeniwe ngingeniwe ya bengibambe amatoho kusha siphila lapho waqala khona ukungixina lento ngo93 94 kuphulufaya ngiyeke manje ngahamba ngahlola ngathola ukuthi kunenkinga ekhona bayangidinga ukubamba isikhwama okay bafika nini ebusuku noma uzwa ngomngoma nje kwenzakalana usithatha usibeke ukufinyelela kwakhe kulaphi okwakwenzeka kwakuthi mangithi ngibamba noma ipiki lomsebenzi engikwenzayo kube nenkinga eyenzakala kumina kunqamuke nje umzimba amalungu omzimba wonke kuphindelela lokho ngihambe ngohlola ngikuthole lokho ngibuye ngingakholwa ngibuyele khona futhi emsebenzini hayi kwagcina impela kwangikhipha impela ngagcina ngathatha isinqumo ke manje ukuthi cha angiwelele lento manje ukuthi ngihlambulule umsebenzi wedlozi okay mhlawumbe uhlole kangaki ngoba fanele sikwazi ukuhlukanisa kuka 5 kubaleke ngani ukuhlola kaningi manje uyenza into usuku ufuna isiqiniseko ngoba phela la ezweni kubuye kube namanga neqiniso okay wena baba mangathiwa njengenyanga yebo iziphi izinto othi lapha kwaThabethe ugo ekuyishayini masikhuluma ngokuphila kwabantu zikhona zihlukahlukene phela zikhona ngoyichaza okokuqala nje emzini womuntu mina umuntu mengibizile angiyi ukobethela umahlazilwa kulowo muzi ngifike ngingabetheli ngifike ngicuphe mangicupha mina sengicuphela ukuthi umuntu mayithuma isilwana sakhe siza la ekhaya sikwazi ukungena kodwa sakwazi ukubuyela imbo soyafa lo muntu uthumela isilwana ukucupha ke lokubethela kuhlukene manje mina ngifike ngicuphe emzini womuntu ya ngoba ukubethela lokhu abathakathi banomlando omkhulu ngokwabo bayinkampani ngokwabo abathakathi bayinkampani nje ufika umuntu ethumela into yakhe ethile inyoka ifika ingasebenzi ethumela ukutikolosh ungasebenzi ethumele isikhova yonke inhlobo zelwane egcine manje kube khona ukucela kungenile kanti manje mangabe ngicuphile ayikho into ekwazi ukubuyela emuva esefike la ekhaya ifikile yeah uyinkakha ekuthenini nanoma ngabe siphi isimo seyibango eyithunyelwe emzini yabantu wena uyakwazi ukudefend ibuyele kumnini wayo yilo nto engiyenzayo kukuthatha isikhathi singanani uma ngicuphile kwawukuthi namhlanje umsombuluko ngifike ngacupha mhlawumbe ngifike ngacupha umsombuluko mangiqeda ukucupha kwawukuthi loya muntu olwisa wena vele kakunike ethuba nokuhamba kwakuyashesha kakhulu ngingasho mina izinsuku impela ezu7 uma kuqinile impela yake ziphele futhi hayi ukuthi endaweni kuzofa noma ubani ube sothi wena yilezi izinto zakasikhuphula cha before lo muntu efe uzomphupha uzophupha wena lo muntu ulwa naye lo muntu enqunu manilwa nalo muntu uzobona ngathi uyakuhlula ephusheni kunento ozoyithola isilimazwe noma ucelemba noma yitshe noma yini ozoyithatha umshaye ngalento bese uyafa ephusheni uzovuka lapho usolazi ukuthi uphupha into ethile emva lokho bese kwenze silindele umphumelo ke manje mako waphuka vele manje sezemhlabili nathi sizama 14 minutes past 12 imzuzu oyashaguquka yaba u15 minutes past 12 okusho ukuthi 12:15 lokho kukhomba ukuthi ke 15 imzuzu libumbene ihora le12 ngo1 o'clock intambo sayibeka khumbula sazokhulumisana ke nodokotela omkhulu udokotela uNjongo kwamanje sibhekene nje ngqo nodokotela uThabethe Dr Thabethe into yokuqala ogaranta kuyona ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu ohlushwa izilwane ohlushwa bathakathi wena umthakathi uyamnabisa uyacupha yebunjalo uyamnabisa yebo lokho engikwenzayo kuyimalini ukumnabisa mangabe ngiyocupha emzini womuntu ku8000 u8000 rand ewubona umehluko einsukwini eziyisikhombisa 7 days uzobe sebonto yamehlo uvinte fanele yenzeke ifanele ukufaka abantu mabe babili bathathu balandelana impela ukufa kuleli khaya ngizwa kuthiwa uyabatshazwa ngokulungisa umsamo ake usithathe usibeke ukuthi kuyiqinisele ngakanani lokho okwesibili kubaluleke ngane ukulungisa umsamo kumuntu yeah udaba olwesibili ke lo msamo umsamo uyinto ebaluleke kakhulu
ngoba umsamo uma ngabe ungaqondanga kahle abantu bakini bafa besongeleni kunenkinga ezithile ukabili ukuthi abantu bakini bafa besongeleni bangezwani kungekhona lokho kuyenzeka ukuthi omunye kumndeni wenu ethebulile amadlozi lawa lamadlozi lawa singothabethi thina su6 ngiyalinganisa masu 6 oyedwa wethu osile lamadlozi bese wathwebula ukuthi manje esebenzele yena ezwe yena thina ke su5 sesinqunu lomzuzu noma sesithi sizama ini nani lenyanga bazoyisho bathi inyanga engale impela inamandla sigijime siye kuyona ufike kungasebenzi ngoba akusela muntu manje ola ekhaya omukela lezi izinto esiza nazo ngoba umfowethu omunye wathwebula lezi zinto. Okay, lapho ke yiko ke kubalekile ukuthi umsamo ulungiswe amadlozi umuntu engeniswe ngendlela ngoba mangiqeda ukuhlola mangihlola ngiyabona ukuthi la kubambeke lana labantu manje baphandle izathu nasi emva lokho mase kufanele mina bese sibatshela bomndeni ukuthi yezani kanje thekani lokhu nalokhu okugcinela ukhulu family ecansi icansi lokuhlala sesofesi indlale lapha manje egedini ekuseni kakhulu mase idlale egedini laphani ukuhlala kwabo labantu bahlala ngokulamana kwabo ubaba lo umama umfana omunye bayekulamana kwabo sesiyaqala ke manje ngiyabatshela ukuthi yezani kanje ngibanikeze lezi ihlazo engizaziyo ukuthi zisonisa amadlozi na kanjani ekhaya izinto zibuyele esimeni amadlozi ebuye ngoba kufanele intombi la ekhaya igane uma igana la ekhaya kungena inkomo kufanele umfana la ekhaya ethola itoho esebenza kuvumuza mase kuphithene kakhulu akasaka intombazana esagani bagcine beyibiza ukuthi qoba njalo abayibiza ngelinye igama ephethwe isikhathi inkinga amadoda awalezi qiniso kuyena ilo ufike emthembise baleke umfana ngapha amaphistopho noma ngona ngabayamisa etulini iphambaneke emsamo izinto ezinjalo. Okay, Dokotela ngifuna ukuchecka ke leyo ukuthi uma ulungisa umsamo yini esibona ngayo ukuthi ngempela ulungile umsamo. Okay, okokuqala nje uma ngabe umsamo kulungile amadlozi ngenisiwe okokuqala amaphupho kufanele qhamuke la ekhaya niphuphe laba abantu abadala okade belaba lebomndeni waleli khaya bona fanele manje nibaphuphe nibone futhi manje izinto zikhanya indaba iqala lapha ephusheni. Okay, nokuthi iphupho lakho mawuvuka ungalikhohlwa leli phupho leli ngoba manje bafike bekubona isiphupho bekuvusa ngaleso sikhathi uvuka ulikhumbule liphupho leli mangabe kukhanya ngempela amadlozi engenise ngendlela. Imalini ukulungisa umsamo? Ukulungisa umsamo ku7,000. Okay, yeah, zikhona ezinye izinto eziyidingeke futhi. Yebo, amasweet wotshwala amadrink kanjalo into ehlukahlukene kanjalo izinto zedle nezinkukhu izinto zamadlozi yala ekhaya siyenzela manje abantu bala ekhaya. Inyanga eziningi Dokotela sezakhuluma ngezinto ezithi ziyayilungisa engaphatheki noma ezingahlonzeki ezihlonzwa uye kuphela umuntu okwazi ukuzibona ngoba uyibona nangokomoya. Isithi into yami ngale komsamo kanye nezilwane beyizofika izibulala ekhaya kodwa suyivimbile. Iziphi izifo uDokotela uthabethe akwazi ukuzilapha? Sike sikhulume ngento ehlukumeza abantu izwe lonke. Oqala uma kuthiwa yinto lena bathi strokes uhlangothi istrokes bathi uhlangothi ukuthi ushawala isandla nonyawo kanjalo ngiyakulapha lokho umuntu ephile sikuthatha isikhathi singanani baba kuya ngokuthi kwamngena nini kakhulukazi ma engakaze eshe kubalula kakhulu ukuthi lapheke uma akaze eshe mhlawumbe emlilweni kubalula kakhulu ukuthi lapheke nokuthi ke ngifuna ukuthi umuntu ngimsozithuze kwami ngimnikeze zonke inhlobo zezinto lezi ezolapha lento ukuthi manje umuntu wenkosi esinde.
Okay dokotela kuzwakele mhlawumbe usazosipho kukodwa okunye okwenzayo ake sibheke ukuthi siyakwazi ukubathola abantu kuma calls uthatha nje ababili vo bese sikwazi ukudlulela ke na kudokotela uNjongo kwamanje sikanye nodokotela uThabethe usikhukhula uyakhukhula nje uyakhukhula inombolo ithi ke 086 1010 300 086 1010 300 singajabula kakhulu ukuthola ama calls in from different places abantu laba khona ngalesi sikhathi singajabula kakhulu ukuthi sikwazi ukuthola ama calls in akephinde futhi inombolo ithi 086 1010 300 siyabonga kakhulu kubantu abasibukela bukhoma on Facebook siyabonga kakhulu ningizima Africa kubo bonke ke abantu abasibukela on Facebook asibheke ukuthi khona umuntu esikwazi kumthola njengamanje siyakubingelela sawubona ukwevuma sawubona siyaphila uzwakalela phansi okay awu ubani lo esikhuluma naye uthi bebingelela nje eza ukuthi sinjani ngiyaqola ukuthi ngibingelela ngisateka khona indawo engifuna makukuthi bafika kuwena ubungazange wenze lutho kube nezinto abakukhombisa zona nokuthi sometimes baqhamuka bezoyichaza ukuthi uhlele endaweni emnyameni noma sometimes basho ukuthi uhlele emanzini yabo nje bechaze ngezinto zokuthi uma ubheka ube nakho ukuthi hayibo ngathi laba bantu basenkingeni okunye uthola omunye umndeni uyabona uhleli uwodwa ujabulile wona but kodwa lo mndeni ojobuka ngathi umndeni owaziyo kodwa ungakaze ubone umhlaba ongawazi ukuthi lo mhlaba ubona izinto kodwa nje unezinto ezenzakalayo nje kuwena kugcineni uhambe ngathi kunesakwazi ukuhamba esikhuluma nawe namasaphinda siyabheka ukufunda kodwa lesakwazi mawuhamba naso sisithathe siyokufaka emgedeni mawuthwangena kumgede umuntu muhle into le yonke oyibone ephuphweni ma yabona nje lento nje amaphupha amlawo kuyibone ngwaphuphayo okay ngenxa yokuthi besingachaza amaphupho kodwa ngenxa ukuthi sifuna ukuhlonipha ngoba umlaleli esibonayo ukuthi uyalalela uhlelo futhi uyalithanda ngicela ukudlulisela intambo kudokotela ethi ukukha phezulu ukuthi mawubhekene nesimo esifana naleso kusuke kwenze njani okay yabo siyabonga nathi ma uzolalela radio nangithi yebo baba okay right dokotela mhlawumbe ukusika lijikayo ungathini kulomlaleli esikade simlalele njengamanje edluliso kwakho uPaul cha impela ngimzwile inkinga ebhekane nayo umama lo abantu bakubo laba bayambonisa ukuthi abekho la egcekeni bangaphandle manje mabefika bafika ngokuntshontsha kuleli khaya ufakazi uye umama ngoba uthi umama kuyenzeka ukufika isalukazi thile sifike sikhuluma ukuthi abantu asilandela bese yashabalala uma sebemthatha bemisa ngaphandle oyobona umuzi ngathi muhle ngaphandle bacacisa ukuthi abekho ekhaya baphandle komuzi mhlambe dokotela usazosho ukuthi engasizakala kanjani asikhumbuze umlaleli ekhaya ukuthi nawe usengashayela lapha ekhaya enombolweni ethi ke 086 1010 300 086 1010 300 mhlambe sizokubamba ube ukugcina kwalesi sikhathi samanje ufako kwakho ukuphawula noma kube khona ke ukusika elijikayo kule nkulumo esikhuluma kanye nayo nosikhukhula sikhukhula ingalungiswa kanjani inkinga yakhe inkinga enjena ufuna khona ukuthi esukume umama efuna umuntu ozomfika emhlolele kahle efike echitha amathambo yakhe embukele kahle ethola ukuthi laba bafika kanje ngokuyonyoba kulomuzi wabo kwezekeni uzothola ukuthi vele abekho la ekhaya baphandle komuzi kufanele bebuye bengeniswe ngendlela la ekhaya dokotela mawungakhuluma nomuntu osekhaya ofisa ukuthi umsize kodwa unenkinga yokuthi akazi utholakala kuphi usitshela ukuthi utholakala kuphi bese usiphi inombolo zakho bese usinikeza umyalezo wakho wokugoqa ngisemlazi mina ekhaya komhlaba lingana njengamanje ngila eMlazi la eMlazi lako ila engisebenzela khona eMlazi kwa G ya eMlazi kwa G
yiloko ke mina ngokuchaza ukuthi impela la kwajima umuntu efikile enenkinga njengomama lo ngifike ngichitha amathambo ngibuke kahle ngiyayithola lenkinga ukuthi idinga ukuthi ngiqale la ngizela ukuze umuntu wonke uzigcine silakele hlale kuthiwa abantu abadala ibona ngempela abalaphayo kunezingane zikulomkhakha nokho noma iziphiwo engalingani ngoba nezingane ezinye ziyakwazi ukulapha ziseyidlula abantu abadala kodwa ngenxa yobungwevu mhlawumbe ukulinganisela iminyaka yakho umbuzo wami ogcina lo bese usiphi inombolo zakho ungathini ungahlamba ulinganisela iminyaka engakudweba isithombe nje kumlalelo sekhaya uthi hayi ngamthemba lo baba usekhulile 71 hey uNkulunkulu sekuphile webhansela kuthiwa lo oqala ngale kwa 70 ibhansela 71 kulungile dokotela siphi inombolo zakho baba 072 845 1097 asiphinde ukugcina dokotela 072 845 1097 Asibonga kakhulu udokotela uSikhukhula uThabethe siyabonga dokotela.